Abakristo Kiliziya ya Bisozi Holy Trinity Parish bemurishire ekiro kya Holy Trinity ogwo bari kwijiko parish ya Bitandika. Omukusha kwebembire Father Aloysius Maniragaba ayanangiriza abashije okwatanisa n'abakazi babo omukombeka maka. So nyineka ibanyineka ko wareba omukazi wawe n'abaana bawe wabalinde abaana bawe kwatanisa mu kubashomesa kandi no kubaheketa wowe kweta abashomesa atabana bahumurukire inako abahona na bwanyuma babasize kusima abakristo abasinjiriye kwa y'ebichoncho omwaka ogwiri. Bwana mkuu wetu owatuleko omugisha ogw'okubaasa kwehayo okufuna mukama n'okuheereza tulina omutima gw'okukwatanisa kw'okuyateekeza eizooba bwebali munonga mukama k'omugisha. iri zooba twahisako emyaka 23 yitu kino buri hegi twakuze emyaka 25 mukama nabakunda nakumi ibiri abiri n'etaano tuzakujakuza emyaka 2 enju y'ekiijikizo twagishatu Ruhanga twebembeye Ruhanga tukozesize Ruhanga twega abayobeza baruga abasaseredoti atwera n'abasaseredoti bakaso kereke ugomba kusto nicyo nayemerera aha sima Ruhanga n'abaheza bito bandi bona bogerezo kwegesa amakuru marungi abantu bamanya Ruhanga abantu bamuhereza icyo kurangira guruza n'izoberi ya abantu hane bichoncho hariho certificate hariho na Bible Gasha kwa Anthony Twin.